Oppo A5 Pro 5G, phone yang tahan lasak dan kalis air. Phone mid-range dari Oppo, lingkungan harga RM1,000 dengan tahan lasak. Rezeki macam ni mana nak dapat? Jom saya terangkan spek phone ni. Oppo A5 Pro 5G, screen size 6.67 inch LCD 120Hz refresh rate. Chipset MediaTek Dimensity 6300 dipadankan dengan 8GB RAM, ada extended 8GB RAM, total 16GB RAM dan 256GB storage. Kamera utama 50MP dan 2MP. Pada kamera selfie 8MP. Bateri 5800 mAh dengan 45W Super VOOC charge. Oppo A5 Pro series ni ultra durable body yang ada 14 military grade shock resistant dan juga IP68 dan IP69 water and dust resistance. Harga pula, Oppo A5 Pro 5G berharga 1099, manakala Oppo A5 Pro 4G berharga 899. Nak info terkini, korang jangan lupa follow Your Gadget Solution untuk video teknologi update yang menarik.